Toropo e kgaratlhang go baakanyetsa baagi motlakase. Se se latela kgaogo e bakilweng ke magadima ao a sentseng mafaratlhatlha a motlakase. Mme se ne sa baka gore baagi ba tsenwe ke tsebetsebe ya go jala Keresemose mo lefifing. I went and I bought food so that we've got food until New Year. I've lost every single thing that is in my fridge. People depending on electricity for oxygen machines, sleep apnea machines. We've got businesses that's dependent on these electricity. Hanis Rusi ke mongwe wa bagwebi ba Renosterfontein. A re mo bekeng fela o latlhegetswe ke madi a mantsi mo dizeleng ya go fetlha motlakase go tsamaisa kgwebo ya gagwe. Price of the diesel will be at the average of 22 rand a litre. A total of 735,856 rand. A re badiri ba gagwe ga ba ne ba bona madi a bonus ya Keresemose ebile o setse a fokoditse ba bangwe. It is very, very tough at this point of time to keep a business going and to keep people, give people a livelihood. Masepala wa selegae wa Rustenburg o tshepisitse gore o tla loga leano. We've put plans in place to address all these issues. And then among plans that we have put in place is the installation of fault path indicator, the installation of the auto reclosers, and construction of a new one bulk line to Dini Estate. Le fa gona motlakase o ne wa baakangwa morago ga gore lephata la dikgang la SABC le batlisise morero ono. Baagi le bagwebi ba re tharabololo e tla go le thari ka ntlha ya fa ba setse ba senyegetswe.